kati ya kitu kimoja wapo ambacho Ibilisi anapigana nacho na hujajua, anakufanya usome Biblia lakini usielewe unachosoma. Unasoma lakini uelewe kilichoko ndani. Kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 9 mstari ule wa 19 inasema hivi: maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama ilivyoamuru sheria, alitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na isopo, akakinyunyizia kitabu chenyewe na watu wote, akisema, hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Saa ingine ninafundisha vitu, watu wananiuliza, unao hakika Biblia unaosoma ndio hiyo hiyo tunaosoma wote au ya kwako iko tofauti? No, ni Biblia ile ile. Ila Mungu alinifundisha hiki kitu mapema. Na bandika mikono juu ya Biblia, na kunyunyiza damu ya Yesu juu ya Biblia na juu ya akili na moyo wangu, ili ninaposoma kisiwepo cha kuzuia kuona Mungu anachotaka nione kwenye huo mstari. Unasema umeipata wapi? Kwenye Biblia. Unaweza kuwa na imani na usiwe na imani kimatendo. Biblia inasema imani isiyokuwa na matendo imekufa, kwenye Yakobo 2:17. Imani isiyokuwa na matendo haizai, Yakobo 2:20. Kwa swala la kwamba unayo imani juu ya damu ya Yesu, hakuna mtu atakayepingana na wewe. Sisi tunataka kuona matokeo ya kutumia damu ya Yesu. Ndio itakayoamua kama imani yako unayo imekufa au imani yako unayo lakini haizai. Maana haitakuzalia matunda. Lazima uweke kwenye matendo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanaona kusoma Biblia na kutokuelewa ni kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida kusoma Biblia. Sema mtu aliyepandwa kando ya njia ni sawa na mtu yule ambaye neno limerushwa kwenye moyo wake lakini lisipate nafasi ya kuota ndani. Huja yule mwovu adui akalinyakua lile neno ili mtu asije kaamini na kuokoka. Okay, uko hapa hujaokoka, unampenda Yesu, unampenda Mungu sana, lakini kitu gani kinakuzuia? Inawezekana moja wapo ni hiyo vita, umepigwa hiyo vita na hujajua. Unasikia neno vizuri kabisa, alipata mizizi ndani yako, shetani analinyakua ili lisije likafanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa ni kwa nini saa nyingine mapokeo ya dini yanakuwa na nguvu kuliko neno la Mungu? Mwae kufikiri?